Prevođenje stranica. Kada prevodite sadržaje na druge jezike, predlažemo da ekran podijelite na 2 prozora radi lakšeg i bržeg procesa. Neophodno je da vašu aplikaciju za uređivanje otvorite na 2 različita internet pretraživača, poput Google Chroma na jednom i Internet Explorera ili Mozille na drugom prozoru. Unutar opcije stranice u meniju lijevo potražite istu željenu stranicu na oba prozora. Predlažemo da na desnom prozoru uvijek bude otvorena stranica na jezik na koji prevodite zajedno sa vašim odabranim prevodiocem, dok će se na prozoru lijevo nalaziti postojeća stranica na našem jeziku sa kojeg prevodite. Za prevođenje predlažemo da koristite Google prevodilac i ChatGPT koji je naročito pogodan za duže tekstove. Jezik u gestulu birate u gornjem desnom uglu ekrana. Pažljivo popunjavajte stranicu na novom jeziku, konstantno prateći postojeću stranicu i sve što ona ima uključeno i popunjeno. Vodite računa da iste opcije uključite i na novi jezik, kao i da nakon što unesete prevedeni tekst, obavezno kliknete na kvadratić iznad polja za unos kako bi taj tekst aktivirali i on i na novom jeziku bio vidljiv. Kada ste sve preveli i provjerili, kliknite na dugme Spremi, a ispod naziva stranice će se pored jednog pojaviti i novi jezik na kojem ona sada postoji. Ista procedura važi za sve ostale stranice i jezike.